بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل نارا فقد أحييته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واذكرنا قليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Enggak, ayamnya banyak. Oh, iya. Pagi ini subuhnya cuma 2 orang. Ini yang rajin dan ini muadzin. Aku kita sering ngene iki. Ibaratnya ketagihan ora sing ketubruk. Assalamualaikum Ustadz Haryono, Pak Ustadz. Sepi Pak Ustadz. Yo jamaah kata. Kula mong ini jalan boten nih. Jalan pagi ngaji pagi. Garisnya wis ora ket. Pripun pagi siare Islam. Garis apa jenenge? Garis ihdinas siratal mustaqim. Wih dicat terus saben. Ihdinas siratal mustaqim. Ini pagi ini Ustadz Ibnu, Ustadz Sukir, Ustadz Ari
mboten rawuh kalih Ustadz Agus mboten rawuh, yang ada ini kan muadzin Gus Malik. Ngaten. Nah, Wong sing ngaten kuwi Mas. iki Ora sipur apa jane. Sipur ora tau nek sip-sipan niku. awan ya. Sip maghrib niku. Ya mari. Maghrib nggih. Ora teko Gus nek mari. Ora teko. Yo, lah coba yang ngono kan. Gopo iki. Ya semen. Kowe kerja ning kono. Ning gone anu topan. Iku kon yang ngrasai kayu. Oh, ngene. Ora kan. Ambil kenal semen wong tuwa. Iya, iya. Tulis indok. Wis ndok. Ya hakimin. Tidak karo nggo panganan. Iki aku ora kayak panganan mangane ora enak. Mensyukuri. Bojo aku ora panganan ora enak. Kayak panganan kayak yo ngene mangan ora enak. Yo wis. Iki omong opanan. Ya, jenenge anu ngono, apa tuh? Niku jeneng kesehatan ya. Yang tadinya enak, makan enak. Barang apa yang mboten enak. Nggih. Kuwi ngono. Ngindomono. Wong loro koyo ngono. Apa wong butuh panganan mangane ora enak. Ya, lagi sakit. Kudune kaya ngono ki batin. Nek niliki itu tapi sekarang lu niliki anu pun mboten zaman iki. Apa sekarang banyak roti, buah mboten. Sekarang ringkes. Fulus amplop. Jadi apa? Nyambung silaturahmi, memperpanjang umur dan rezeki. Yang bersyukur nganggo pancaan. Nah, ini Syukur kita. syukur. Ini jenenge nyunai. Dalile lain. Laisumlah. Jadi lain sakatu. Aku tambah ya. Syukur ya tidak hanya makanan tapi pada Allah dulu gimana. Syukur. Niku anu Mas, syafaat. Kuliah aku. Lain sakatu tidak. Tapi nek masjid itu yang Sebenarnya syukur yang pertama pada caranya syukur. Lah syukur bilisan. Syukur insani ya. Insani. Ya. Syukur insani. Tapi sebenarnya syukur pertama kepada Allah. Loh, saya sudah baca alhamdulillah. Nah, sekarang syukur insani. Memang paling ringan syukur ya. Alhamdulillah selesai. Padahal di balik syukur itu apa yang akan kita perbuat, syukurnya apa? Akhirnya ya terus menambah iman kita, nambah takwa kita. Hikmah dari syukur kan ini kudune ya. Iya. Cuma sekedar lip service. Alhamdulillah selesai. Ya memang itu yang hisab ya dinyatakan syukur. Ini dia alhamdulillah. Tapi yang paling ringan. Paling ringan. Di balik itu apa kayak sholat itu apa sholat tok, bar sholat terus sakarepe dhewe kan mboten iki haji tok. Tapi harus membentengi. Maka puasa. Berpuasa Ramadan, puasa Membentengi. terus nggih. Paksa dan mungkar. Walau wis iki luas banget. Apa mungkar apa? Nggih. Ini wong ngerti sholat wis. Paksa mungkar berjalan terus. Nggih. Karena intinya mau sholat tok. Kebanyakan kan gitu. Selesai kayak jadi ritual Iya. menggugurkan
kewajiban sebagai orang Islam. implikasi dalam perbuatan itu sing lali. Kuwi hawa nafsu masih. Oke. Jadi di dalam iki paribasane kita makan ya nek jare Ustaz kuwi wah iki nur khalis ya atau terlibat barok walaupun makan bismillah tapi ora diikuti terus. Iya. Iya tidak. Wujudnya apa? Bani al-Islamu minal khamsah ya, 5 wis pilare rukun Islam ini nek 5 Kudu dipegang. pegang semua nggih. Salat subuh oga. Salat subuh. Subuh itu memang paling angel loh. Subuh oga. Tidurnya Belok dereng. urung. Tidurnya kemalaman, subuh hilang. Ini dari waktu kalau sekali-kali itu udah apa-apa, misalnya kamu dari Jakarta sampai jam 3 kebablasan sampai jam 7 tapi tetap sholat subuh. Itu manusiawi. Kalau itu nek nggal dino ya Mendino molor. Ya. kami sholat mundur sholat sewaktu-waktu ya bisa. Tapi kalau ada pekerjaan ini orang ada pekerjaan mau mundur sholat ya kuwi Sengaja nih. ditunggangi setan. Ini sengaja nih. Sengaja nih. Aku mbiyen ya ora tahu saya nek isa gue ini tahu dan ora iso sholat tuh tahu. Lali terus sih soalnya ngantuk. Iya waduh iya. Terlalu banyak kerjaan ngantuk. Ya, mendingan awal bener. Oke. Begitu adzan, Iya. cepet ambil air wudhu, jangan ditunda-tunda. Jangan itu ya aku wes tahu nanti ora sida sholat soalnya salah terus bacaan. Pernah saya wis turu sik wae kok. Nek wis turu tangi bisa. Karo pernah wah iya. Sholat ora usah ditawar. Perintah sing mboten bisa ditawar ini. Jarene gini apa bener hati ya. Kalau sudah saatnya lapar, ada makanan sudah siap, makan dulu ngono. Kono sing kono. Apa ya adzan sih apa ya salat ya. Kalau tapi sudah lapar dulu. Untuk menghindari tidak khusyuk. Iya Asal waktunya masih ada. Ya ada. Nek waktune entek apa ya mangan sik. Apa sebaiknya yang tepat waktu ya. Nggih, kudune tepat waktu. Tapi kalau sudah lapar sekali Banget ya. Nggih, dahar mawon. Maksudnya lupa ya. lupa. Kalau ngerti wah iki mangan apa beleh opor apa kemutan bae opore. Apa Kali terus sholat kok kelingan opor. senengane opor. Senengane apa? Santek aku pupune kalah dhisik. Lah saiki wis tuwa nek sing atos-atos tobat. Cukup makan tahu tempe bacem. Sama ndoke mungkin di bacem mawon, empuk nggih. Nduk ya. Ini jare nek nduk sing tuwa ya. Nggih, Pak. Kabeh nek porsine Mas nggih. Bisa sepuh. Oh nurus nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.